It's time for change. It's time for the people. It's time to build Sikatele Namasela. From the villages to the cities, together we can make a change. Amanzi, 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 oh, Amanzi, ugesi nemi kwako, jobs and opportunities for our mothers, for our children. Let's build the future we believe in. Woza mama, woza, woza baba, woza. Young and old come together. Is we la colina man. Your vote can make a difference. Vote MK, vote MK. It's time. Kuba inkinga uthi awukho umuntu oyabuza uNkulunkulu ukuthi umletheleni lo muntu, kodwa mhla uNkulunkulu into yakhe le uNkulunkulu ayilethe emhlabeni, kodwa mhla uNkulunkulu decide ukuthi ayithathe into yakhe bakhala bonke abantu. Ngoba uNkulunkulu uyena osuke enohlelo. Nginanela amazwi umfundisi lapha athi uma eseqedile ibanga lakhe belizele emhlabeni ubese yahamba emhlabeni. Ngamanye amazwi ke singaphakathi kwaleli khaya ngenxa yokuthi le ndoda uNkulunkulu ayimisile ngaphakathi komuzi wakaMakhanya, uyilindile yaze yaqeda icebo layo, yakwenza konke. Ngithema ngibona iminyaka, ngabona ngempela uNkulunkulu abantu abathize uyababekela nje icebo elithize ukuze nathi esisakhasayo sifunde kubo. Yikho-ke Ncamalala sithi namhlanje bafundisi bami, cha, siyabonga ukuthi Ncamalala ube ngaphakathi kwaleli khaya, uze nawe uzothi endodeni endala good night, ngoba akafile uyilalele nje. Umuntu uma esemdala kanje akafi. Umuntu osemdala kanjena uyalala. Umphefumulo-ke seyisifundisile lento ukuthi into ehambayo kuba khona into ezimbili lapha kwi-program. Mawufunda program, mawuyifunda yomuntu ifike ithi useyabonwa, ufike ithi akasekho, bese ithi lapha ekugcineni useyabona. Ngamanye amazwi khona lo ongasekho, phinde kube khona lo obonwayo. Obonwayo-ke inyama lesuke ihleli lapha ebhokisini, kodwa kukhona lo ongasekho. Lo ongasekho akasekho lapha phakathi kwethu, usenendawo aphila kuyona, ayophila kuyona ingunaphakade. Namhlanje sila eMbumbulu, kwindawo yaseMbumbulu, kwikhaya lika organizer wesifundazwe saKwaZulu Natal, ubaba uGobizizwe Makhanya. Silana ke sizoduduza umndeni wala kwaMakhanya njengoba ulahlekelwe inhloko yekhaya. Sizothi kubona alwehlanga lingehlanga, uNkulunkulu bangamsoli, uyakwazi uNkulunkulu akwenzayo. Sithi sengazi ukuthi bangalala ngenxeba, sengathi uNkulunkulu angabopha amanxeba abo ngebhande lakwamoya. Kulesikhathi esinzima ababhekene naso bewumndeni, sithi abaduduzeke bangamsoli uNkulunkulu, ngoba yonke into ayenza usuke yenza ngenjongo. Silana-ke njengeqembu lomkhonto wesizwe, njengeqembu elikholelwa kakhulu kwi-principle yobuntu, ukuthi uma kukhona ovelelwe isehlo esifana nalesi ophakathi kwethu esisebenza naye, kufanele sisondele sizomduduza, sizothi kuye alohlanga lungehlanga, angaqumbi bese asola uNkulunkulu. Sifikile-ke la namalunga, sihamba nobaba uNcamalala, upresident we-MK Party, namanye ama-officials, nama-leagues, ne-leadership yesifundazwe nayo ikhona, ne-leadership ne-leadership yama-branch ngokwehlukana nama-comrades. Besizelana nje sizoduduza umndeni wakwaMakhanya. Yiloko besikuzele sithi-ke sengathi uNkulunkulu angabaqinisa
abaqinise ngalesikhathi ababhekene naso babheke phezulu amehlo abo bawathathe bawabhekise phezulu ngoba kula ebezothola khona impendulo ayikho enye indawo bazothola impendulo kuyona ngaphandle kukaNkulunkulu ubaba beseno 90 kodwa bekusemnandi ekhona phakathi kwekhaya kuba khona komuntu omdala nje nomuzi wahlonipheka bazi ukuthi khona umuntu omdala okhona futhi nasebandleni becanga ukuthi uyena obesemdala kakhulu ebandleni sizokhala kanye naye sikhale kanye nomndeni ngokuhamba ukababa wethu obe nathi isikhathi eside wenza konke obekufanele ukuthi akwenze kulomhlaba ayekuzele okwazile ukukhulisa abantwana bakhula baze bakhula impela bakhula nabo baba ngabantu abadala ngoba phela umuntu osuke esethengini lezintsha ezimhlophe suka semdala lo ayijwayelekile into enjalo ukuthi abantu bonke baphila isikhathi eside baze babone ingane zabo seyikhulile lokho kuyakutshela ukuthi lo muzi usuke ubusisiwe abadala abasuke bejabulile ngendlela ukuphethwe ngomuzi wabo sizokhala-ke sisonke sikhale kanye nensizwa umfowethu nomndeni wonke neyihlobo ngoba uma kuhambe umuntu phakathi kwethu kusuke konakele kakhulu into esingakwazi ukuyinqanda ngoba into yabantu abadala into kaNkulunkulu esingakwazi noma yinini ukuthi singathi nje hayi usibanibani siyazi ukuthi ngela ngelithile uyosishiya akekho sukazi uGobezizwa kwaMakhanya lokhulumayo endaweni yaseMbumbulu provincial organizer womkhonto wesizwe ngithi ngifisa ukudlulisa amazwi okubonga kuNqamalala kanye nobuholi bakhe bonke namalunga wonke omkhonto wesizwe ukuba afike ekhaya azosiduduza ngesikhathi esinzima sisemanzini sehlelwe ifu elimnyama lokudlula ubaba siyabonga kakhulu ukuthi uNqamalala azehlise eze azoba kunye nathi kulesikhathi esinzima ukuba athwalisane nathi imithwalo siyabonga sithi akwenzekela ekhaya akwenzela ekhaya uNqamalala neqembu lomkhonto wesizwe akwenze nakwabanye siyabonga kakhulu abantu besazilungisela ke bazowavota abavotela umkhonto wesizwe bonke abantu ngomhla ka4 November sithi abahambe bayovotela umkhonto wesizwe amandla andazi wethu thina abafundisi ithi uNkulunkulu akakugcina ngeke ngakhuluma nabanye abafundisi ngithi uNkulunkulu akasigcinele uNqamalala suwele 2029 yes bese sibona ukuthi uma esesiwelisile uNkulunkulu ku2029 ngeke nithokoze inhliziyo kaNqamalala athi sengiyolala ngokuthula yes ngakho ke sizosivikela isibani thina egameni lomkhuleko kodwa nabaseduze kwaNqamalala basivikela isibani khona umunye umusho wesibila ushoyo sesivala uthi uma kuphunyuke thina abasho ukuthi khona into ephunyukile kodwa mabe engathola wena babe bathola ishumi leyinkulungwane zethu injalo that is the worth abayibeka ekhanda lika Davide bengamaqhawe kaDavide bengamabutho kaDavide nathi ke Nqamalala kune worth esiyibekayo phezulu kwekhanda lakho maphume phethe sithi uma izitha zingathola wena zizobe yithole wonke umuntu omnyama waseAfrika that is the worth esiyibeka ekhanda lakho cela simenge nyawo khona sefuna